ameadrese kwa wahubiri wa habari njema. Mnajua Paulo ndio fondateur wa kanisa ya Korinto. Alifika kule anahubiri habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo, anamhubiri Kristo. Njoo mule eko naita mui kitabu le fondement, musingi wa imani, musingi wa kazi yote ni Yesu Kristo. Ndio fondation. Kisha Paulo kutoka Korinto, watu wengine wahubiri na wao wanafika. Ile fondation Paulo aliweka juu ya imani ya watu, ndio sasa aremonte kwa wale watu. Paulo anaanza kuleta jibu.